Kalau yang udah kayak anjing gimmicknya geri gitu goblok. Aja. Nelly sudah terlihat palsu. Ya poso, congratulation. Nah, itu ada ya poso. Oh, serius? Beda anjing. Ada nggak? Ada itu bakso ya budak. Ulgo sih Ciana. Mana inget gak sih gimmick bala? Itko sih apa mana tuh? Lupa anjing. Apa Itko sih Ciana? Kan ini kan harusnya Ulgo sih Ciana. Lupa. Lain sampai ada yang koreksi malah gini. Kak itu harusnya Ulgo sih Ciana gitu. Oh. Harus ya. Ulgo sih Ciana 18-nya kayak gimana 18? Itu yang Kita sebelumnya minta maaf dulu, nggak sempat ikut sama teman-teman. Ya. anjing jeruk Kita Serius? tetap support maka itu Ya. apapun Seventeen pasti kita nanti support. kita bikin kesalahan versi sebentar. Sorry ya kalau kita nggak ikut di sana. Jadi di sini teman-teman yang ngewakilin nggak ada Morizai, Gak ada double A, Nggak ada Eus. gak ada Iki. yang harus ikut ke sana. Jadi kita support dengan nonton aja dari PG. Coba tebak-tebakan Mik. Nah, itu Udah teman-teman jelas. nih. Kalau Udah yang jelas. kan. Nomor 3 dari kiri Uji. 3 dari kiri Wuji. Uji. Padahal apa ya kita jengkenya? Pas gilnya di komedi teh ya. Tadi si Uji teh ke yang tengah terus pakai ini. ke pakai tangga gitu dia Pasti yang bawa paling sini Mingyu kan. yang paling tinggi Kanan itu ya. juga. Ya. Terus paling jangkung. Let's go. Let's go. Ding off. Kan? Kamera. Bisi pohon deh. Killing voice. Nah. Jebret. Rame ya. Oh, Anjing, Macam-macam. Uji bener. Uji sama Doyong, Dokyong Dike ya. Ya. Uji masih iya ngeri Jiga Lili itu. Jiga Lili. So si gimana sih? Siapa? Jonghan. Ayo. Manse ya itu. Pak Atinda, preview. Oh, intronya. Intronya. Bukan Akinda. Tapi di sini maksudnya preview. Manse. Manse ya? Bukan Manse. Sekuat. Ini di sini Akinda. Sudah ada. Ngajengna lagi. Oh, udah berarti Atinda gitu. Aduh, ini Gimana tuh? Ada Lori. Oh, iya kalian manis sih. Nah, ini baru masih. Oh, baru deh. Kan harus tulis sendiri ya. Ya. Sampai biar vokalnya keluar. Sebelah minggu. 네, 다음 곡은요. 저희 세븐틴에게 첫 아니, 1위를 안겨준 아주 소중한 Terima kasih. 앨범의 Udah ini jangan lupa 이걸 Ya 보시면 udah caption ada saweria.com katanya. Ya budaya juga di ini. 야, 부르면 봐봐. 너에는 이게 정답. 나처럼 사전에 널 찾으면 나로 정이 돼. 난 좋을 때 말이야. 근데 오늘은 대체 어떻게 해야 돼? 이 눈을 새겨 물어볼까? 어떤 너? Baby, come on. 이렇게 날 보고 우리 서로를 선택했던 날 집중해. 널 볼 때 난 꿈이
Joshua. Oh siap. Sensasi Joshua. Si Uji asa beda banget. Oh, aing tahu. Alisnya komeng anjir. Emang. Tahu asa beda banget. Si Scoop juga tadi. 맞잖아요. masih ada dia. 요즘 이거의 제로예요. masih jadi. 삼행시 한번 보고 할까요? 하나, 둘, 셋. 어쩌면 하나, 둘, 셋. 저 멀리서 하나, 둘, 셋. 나. Si Aji ditempilin. 날 봐도 틱틱해지는 눈빛 시끄럽지 내 맘처럼 넌 대체 어떠한 이유 내 맘을 꽂다 Lihat JJ di sini tuh lihat Michelle sehat itu. 혹시 너무 Kita baru soal aja. Saya tahu itu sih menjual. 나는 너면 네 너버너 너는 마치 지도 너무 섬어 너는 역시 내가 느낄 같은 쓸쓸함의 온도 생각하지 못하다가 보면 오던 Bintang film gua. Ya, 15 tangan ya. Wajar gitu mau nasa. Kilo 3 hari ini kilo hampir goblok. 네, 이 곡은 저희 OST 곡인데요. 이번 주 1위를 했던 곡이죠. 1위로 한 곡인데 호시 얼굴에는 고민이 가득하네요. 형, 나 사실 아주 어릴 때 고민했지 내맘 알아줄 누가 있을까 사랑이란 거 있긴 한 걸까 내 저기 쓰는 빛이 누가 가져가버리지가 I don't know what to do. This is kid. 청춘이라 어쩌고 땀만 비해 이동길에 애가 영도 같은 게 살아 직체 너무 빠르게 지겨워 You're my friend 지금 내 율법은 내 Ngapain dari belakang? Ya saya bilang aja. 너는 너를 Iya sih. Oh, sudah bisa jumpa. 돌아오지 않은 Oh, 18 na 18. 너의 떠올게 오래 오래 Sampai SMA. Satu ya. Pakai exit aja ya judulnya. Tahu itu juga bagus dah. Iya. Emang semua anak SMA sudah 18 tahun? 네, 다음 곡은 정규 3집에 수록곡 Snapshot. Ini lagunya Sony Ericsson. Simon Shop. Anjing. Dia sangat gini. Oh ini Badannya besar. India. Dari mana India ini anjing? Blasteran Kanada ya, blasteran Inggris ya, Swedia oke. Kacau anjing cewek. Nah, dulu ada dia director sekali. 지금 너 찾아가고 있어. Tahu ini kayaknya seperti spesial aku. Oh, ya gitu. Yang pernah di publik sama emang nggak eksklusif. Tadi ya? Sana. Sering sebelah merah sama sebelah Sebuah
Rangga Moela. Jadi sampingnya Rangga Moela. Ini soundtracknya bareng album. Emang lagu ulang tahun spesial albumnya mereka? Tapi kalau dari yang keras pasti anak apa lah di rumah ya. Kita member 17 aja nggak tahu ya. Karena director's cut loh. Cuma jarang ikut kan. Kalau bisa kita nggak dihubungin. 네, 울고싶지 않아. 네. 또 많은 사랑을 받게 해준 오늘 앨범의 타이틀곡 울고싶지 Terima kasih Bang Dok, saya udah nonton Nah, terus. Di deskripsi ada swangenia.com kalau dicek. Nah, si Minggir rambutnya kipis kasetnya. Aing kan pernah rambut kayak tai. Ini siapa? Bono siapa ya? Si Bono masih sesuai. Isi termahal sebenarnya si Wonu, Binkyu. Apanya? Si motokan. Pinju paling Sekarang Bono banyak pesan. Bono banyak pesan. Ayo bisa diberitahu tinggal isi termahal. Bono teh mana tadi? Bono yang kacamata. Kan tadi Aing nyanyi. Aing kayak gitu banget. Udah lama banget. 2017 bro. 울고 싶지 않아 울고 싶지 않아 눈물은 많지만 Pindah lagi sedikit. Terus nah si Uji lah. Ada keinginan. Dia si Uji sorangan. Emang si Uji sorangan sekarang? Mike si Wono. Oh dia Wono aja ya. Oh. 네, 다음 곡은 gini-gini ya, ada 홈 세븐틴의 한번 서정적인 타이틀곡 중 하나입니다. Inggris 이 sama 노래 kopi. 가사처럼 Cek dulu nggak? 이 노래가 10 menit ini. 당시처럼 Nanti 될 ngomong. 수 있기를 Ini 바랍니다. lagu bedah rumah kita. Ya. Selalu kita tentang Dulu pernah jadi petugas bedah rumah. Tell me right now 말 잘해줘 내 안에서 난네 말을 말했어 날 뻗어치 보고 있어 덜컥거리는 거야 어쩌겠어 난 너무 Ini tetap sorangan. 하루에 집이 없어 Si Uji sorangan aja. Cara segitu aja. 조금 어렵겠지만 언제라도 난 여기 서 있어 Pada kesempuan kita. Cause I'm your home, 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 home. Cause I'm your home, home, home. Jadi tahun vokal. Cause I'm your home, 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 home. Soalnya kalau udah di panggung kadang kan ada yang memang di lip sync-in. Apalagi tipe-tipe kayak seperti mah joget kan gelo aja. Aing ngewajarkan mereka lip sync. Mana yang sanggup anjir? Padat lagi gitu. Gila. 네, 이번에 들으실 우리의 곡은 새벽엔 여름밤에 가장 듣기 좋은 음악입니다. 우리의 새벽은 낮보다 뜨겁다. 어떻게 보면 세븐틴 같은 제목이죠? Ini 새벽은 juga. 낮보다 뜨거우면 안 됩니다, 여러분. Meski dengan lagu kita di 모두 sana. 잠든 밤이 가로병가 달빛에 담아낸 너의 미소가 어두운 밤을 빛내 파도 같은 눈을 돌이키는 간지럽혀 전부 벗어나 엑스도와 그들기 좋은 이 시간을 이제 저렇게 뜨겁고 너를 밟으면 the world is ours Emang tinggal di si Indo Live namanya emang sih yang banyak. Sekarang tuh sih si Ongal sih. Emang cocok gitu buat ya udah cover doang. 행복하는 momento 다 같이 우리의 새벽은 낮보다 뜨거워 아침이 올 때까지 시간 없어 여름밤에 우리를 새기고 Lagu Yorem gitu. Tipenya suara musik gitu ya. Siapa dia sih?
udah di atas suaranya. Okay, Darling. so our next song Darling. is Darling. It's Darling. and it's a love letter to our Karen. So Lagu baru? this song is for you. Ini udah 22. Jadi sebelum yang itu. Ini buat kamu. And stream Darling, darling. Sundar. Lagi streaming darling. I want to know about from birth or DNA. First day my baby, what do you bring? Rapper kan sih. Oh, dari sana. I know without you I'm so lonely. Then I ain't a blue calling. Then you hate again, I'm darling. Darling you, baby. You know without you I'm so lonely. Don't be here, me wrong calling. But Ya, ada you, lagi. I'm always Itu ada di calling. FM. Darling you, I see you. You see me, good for you, good for me. We can be all we need. Love you, I won't take you for granted. I'll treat you better. I'll treat you better. I'll see you better. Orang Chinese, Right now, Oh, come Chinese orang into Cina. my arms, yeah. Kiss me, baby. Kiss me, baby. Lanjut. Paksu guys. Ayo semuanya tepuk tangan. Angkat semua kali ke atas. Bakso. Bisa. Bisa tunjukin koleksi tak Ayo ngeuna ayo di answer ya. Cocok sih. Bicara apa? Brazil. Bakso. 17 right here. 괜찮아 이런 일들 많잖아 Going 대로 going 니들 주머니가 falling through 뒤에 몸들 때 생각하는 잔고가 없을 때 이럴 때 일어나 내 만집까지 jump and we Let's go. 상태만 일어나시고 감각하면 줄만한 거고 이거 신나다 싶으면 깨리 불렀다 지금부터 전에 돌아갈 때까지 박수 이때다 싶으면 저 Let's go 이 노래 끝까지 저 박수 짜짜짜짜 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 Karunya si Wonwo ini kieu pisan. Okay, 왼쪽. Aja. Ya lo kan langsung buka jaket. Redang. Gerak guys terus. 아무런 길이 아닙니다. 바로 왼쪽 서로. 하나 둘셋넷 말을 들어 Udah panas deh yang punya jaket. 우리에게 필요한 건 달콤한 내 인간을 가려야 향해 달리고 달려봐도 달리는 것만으로도 충분하다고 뭐 어쩌다고 어디는 것도 덕덕이라도 아무런 Iya, udah keren. Ganteng gitu pengacaranya. Main rada lagi dulu ya. Tarikan suaranya enak banget. 아쉽지만 마지막 곡만 남겨놓았는데 오케이 올해 가장 뜨거운 곡이죠 Satu-satunya yang aku aing pengennya cewek yang bawain. Kenapa? Karena yang jogetnya ngeliat semua yang cewek-cewek yang cover enak aja. 난 하늘은 붉은색 모든 세상에 빛을 나는 바다를 제발 진심과 리듬과 열발 난 태양이 내일 가나봐 우리는 dropping like hot 어제가 better so hot 이 노래 dropping like hot 우리는 dropping like hot 어제가 또 좋아
Bentley. Namanya Bentley. Oh iya enggak ya? Iya. Gimana lagu-lagu? Hey, Let's go. berbicara. 네, 지금까지 지금까지 Terakhir. seperti Rada 안녕히 사랑합니다. Sudah nyampe lagu terbaru soalnya. Ini masih ada terakhiran apa? Jauh. Oh yang gini. Acunan wajib sih. Bisa begini bisa. Ini lagu yang bikin mereka lagi. Ya. Ya lagu debut ini mah. 2016 selamat kan. Setelah Pretio ini. Iya setelah Pretio. Oh iya ada lagi dari package album. Ya si Johanna masih gondrong ya. Ya. 길이 너무도 짧아요. 내일 이 시간에 또 만나요. DRNCO Killing Boy Something Collaboration. Kemarin pas rapper dulu gitu sih. Tapi 사랑해주시고요. 저희 세븐틴 킬링 보이스도 많이 사랑해주세요. 지금까지 세븐틴이었습니다. 세븐틴 감사합니다. Thank you, Dingo. 안녕. DRNCO. Awas balik dulu. Dingo, bye. Gimik kan itu. ajar. Udah ya? Oh udah. Udah. Buat anjing lupa. Kawan. Seperti ya memang kita kan kalau member sendiri udah pada tahu sebenarnya lagu-lagunya ya. Cuman tadi snapshot gitu. Gak tahu. Ya. Snapshot. Ya memang Seventeen mah mau dance-nya mau vokalnya juga udah SNI standar nasional Korea. SNK. SNK game SNK game King of Fighter teh SNK Mario Bros. Ini S kalau ditilang juga harus SNK. ya SNK kudu SMA. aya. Oh SNK. Tapi mereka bener SNI. Nah, Standar nasional Idol. idol. Ah. Jadi idol tuh memang kudu kieu packagingnya, Bro. kudu segala bisa. Kudu nggak bisa. Yang Kayaknya mereka memang yang kalau- Cina juga balik lagi kalau ini. Ya. Emang yang nggak balik lagi apa, Wi? Kenapa ya mereka teh gak bilang songso mending di sini aja gitu. Iya. Ya itu kayak si wah gitu. Kalau Soso jelas nggak mau balik lagi kenapa? Aing balik ke dia tuh nggak dapat apa-apa. Iya, Aing di sini dapat segalanya. Yang Aing kasihan tuh Dia tuh Miki. diva di sana tuh. Miki gitu. Sunny. Ya udahlah ya. Ya. Ini juga kan Scoop pernah hiatus kan waktu di sebelum Left and Right apa? Sebelum Left and Right kan Up and dia down. baru Hawaii. Bener sih. Up and down, Left and Right. Sorry lah. R1 R2 bulat. Langsung anak presiden. Ya ini apa? Si Scoop pokoknya sebelum Left and Right lupa ini lagunya apa? Dia kan nggak ikut dulu, hiatus dulu, pas sakit apa gitu. Tapi kayaknya Baru nggak kalau soalnya. comebacknya mah komplit mah komplit, cuman paling Komplit, wah, iya. comebacknya mah grup kayak gini suka kan mereka tuh comeback per unit. Iya, kayak kemarin kan yang 3 tuh unit apa tuh? Beda. Yang ada dance. Yang ada yang dance doang, vokal. vokal. Ya. Ya itu, yang termasuk mereka grup yang masih awet dengan full member gitu Ya. aja sih. Sup awet, sing awet tuh. Semoga nggak di 7 tahun ya. Iya. Udah 7 tahun Udah anjir. Maksudnya kontraknya kapan? Belum belum. Belum ada isu Tujuh perpanjangan. tahun. Tahun depan.
Tahun depan tadi kan 2016 ya. 2016. Mereka tuh playlist ya? Ladies. Join sama Hype sekarang. Ya. Ya sama Hype. Kayaknya satu-satunya grup playlist yang settle nggak sih? Ya. Ya mereka kan bikin sendiri. Ya, after Saya school produce bubar, group. noise bubar, orang sekarang dia nggak tahu. Ya, yang baru-baru ini tuh Apa yang dulu teh, yang Pristine, cur, playlistnya. Karena itu abadi. karena Emas juga kan berkarat ya. Iya, semua tuh bakal berkarat pada waktunya. Dan semua akan karat pada waktu, makanya siapa tahu karat tetap berkarat. Ingin kita berkarat. Thank you. Thank you. Bye bye. Karat.